So maina sinawakam na binirigin meuri o takantaninga baka merurong. So kani nakasika bara tira kan expect sina karawa tira tiri right? Maina sinawak men the left side ayo tanan command ke tanan pa key press de tira na keyboard o na mga buntiakin na kani click the mouse ke tira ipun tiakin no ipun no sin kani kay tira na ti de mena i-press na keyboard, right? So kam kunan na tayo. For now, muna ikabungo natin iMac keyboard, may mga pun translate tira situptan ako kung na may pun still NRC kay may so kani sabak te kaya yo darakin de benage darakin de 3D, right? The default kam kauka the blend o yo sinite ba right? So kani erare I use the camera, I use the light, I use the mesh. The mesh nga yan okyo. Sinapita din tarakin the mesh ay. Pa tiba sinakoroya titirana the tiriri, right? So sinastart namin di mena tirana the cube. Me imanya sinastart sina kanga sina mining so uncomfortable. So ima mining kay kami kamnora umausan, right? Kina highlight te i-click te baya tirare te meshan ang kana rin inukan na mi mouse yay te baya mena inukan right usually kana yay te bewari scroll up and down na mi mouse click press it ang kana kamabun kanga kamakamayingan yan naging ngay isi kamayingan eta nare o ya maying ne right iko na ang kanyan press control ay scroll it out. Nare inuka rete, arita karere inuka. The center kanga the button. Press Control. Wow, kupun press, keep pressing it, right? Scroll it out. Yeah, imena kasta po yaran wana. Scroll it in, yahan. Shift, kumaingin, kana ko press shift nam keyboard, right? Dari po no sikan. Shift, kay press shift. Click the mena tira na. Ari inuka ari. Ako kamaingin nga side by side. Kamnora maingin. Anong kanete maingin. Ito ako nataraya. Nakoyeta ko si kupun click na shift, right? Uri nga ba ari ko na zoom in and zoom out. Control, right? Control ako. O ari inuka ari. So the control or the mouse ari inuka. In and out ko pun sika kami na nanikangan, right? Ang kanin ko na maingin again around tarahan na me etana ni kangay shift or wow ko pun press shift the minute the button na rin kan na mi mausan kamamainging ne so nang bunga na kan work pa rin guys work with the 3D right so na scroll it out again control zoom go in zoom in go out zoom out right so anyway na-delete sin ka pero tanggaman naman start from the beginning. So, diba nakoroya? Narari? Na-press A. Once you press A, imena na yabon na-highlighted na kapene, right? May tangilan na-delete. May tangilan narari na si kapara-para tuktan eh. Something like here. Something nga sila kakabunganan tayo na. So, press delete. Penin delete. So, kanakamnora na collection na kaya kain, right? Press 1, front view, top view, 7, side view, 3. O tinampayatan na rin ka nga the keyboard. Ang ng numbers in the right side. Second ng numbers ay yadanda ng letters. Datanong nag-press di tinampayat, right? Yara nagpa tinampayat. So, anya the quick view. Like one kaysa mina the front view. O bugin na mi ka natatay tira the red line nan. What do you make that? The x-axis, right? Ari prove ayo. The z-axis. Bukina si tara ngay the front kana skararikia doktor. Asano na the green. The green nga na ano pa remember the 3D right? Saki the 2D. Kana kangan press 1 no erike pa the 2D. See the x and y. Kanga sabut the tamni. Pangana ko kamera amra ari inuka ari mouse. Ako ngay ako anora na yang kanya ngaya. Ayo ang plane. So ayo the plane. So one na the green line na. The green line na ni tira na the y-axis. Asa na mga bun ka para pa tira the y-axis.
So anya para tuta na anya. So kanya nasingin kanya na kung the left side kan ayo the select box ayo yakin da ako ng mga pun dari sa yakamen default ni mene wari blue highlighted ayo sa na mga word yon once you bring in a new mesh o sera re sa kabungan na ini ay kay right. So ay kay kan anyway sa na bring mo na ra mesh yon dari ka para it makes sense. So press number 1. Remember kan ite na 1 sagi 1 na yetan teran letters men the 1 na men the right side. So press 1 on kanya kam mori make sure in object mode. Kanya object mode an senang karina na new mesh. Remember si delete the cube pare ani the mesh. So sina bring 1. So since era re sinakatayan Karaoan na namin na tirara na tirere. So sinastart mo na bringin mo na ra cube. Awan, the cube pa ana rin po niya kakin the cube pa. So kung na bring any kind of like mesh. And since work yun, kanga ngayon make sense mo na sinastart mo the cube. So si bring kay the cube right. So kananoran kanya kana i-click ayo. O kamanoran na petirare. Yiti. Dangati tirare the axis saan right ako na i-click ka rin may the left side may yan ako ne may kanayaro na ba ipon ka ni move new sina instead of the keyboard i-click kayo pakupon ko na rin move without clicking this. Let's say you wanna use the left side ari the button nan see may ni ka ngay pa to red the z axis nakon eta na o dirare kana ko makakay ko ano na yan kanya tiyaro wari pa dito 3D mahing naku book mo o wari side by side radikina right. So ani ito mahinging ani because kung mahingin pa ko click the mena rin may yata rin the move awan kana ko kanin mga rotated ayo right kung mga click ayo kung wala the green nan wari po nus ina rotate through tiyang kuwan. Let's say ko na mga kangay o ano ko po niri yaw ayo ito ko ba yaw po ni mahingin ni kapi right. So ayo ni kangay so let's say delete again yeah mga mon bring niya yung makamta niya mesh mga the cube niya so ring a be highlighted the manari this the rotation right the rotation. So ay kay nga nakangay ariya po nagkyo kini ako nakiklik ayo ariyeta ayo kana ko accidentally click ayo try gano ko nagbita ayo na try ni click ariyeta right try na kung nakiklikan bako ginit ni bis ang cursor so click ayo right so ang kanis ng work yon na rin the right side the right side the collection. Since ayo si the one ako bring the cube ano ko mga bring another mesh let's say the UV sphere right unoria kini istabon niya na so ang kana sinakamay nga ng kanya sinangkamay nga G X why ka nga GX because you can mind the red line na red axis the red axis is what the X or the z-axis, get the z-axis, the blue. So, G, Z. Kam no rin, si mine. Yan kung nang mine na ko ganyan, kaya kung kamay ngam, dari ang mouse. Punch tiyo niya, pakasan, define it, and mine. Nako ito, na ano pa the Z, and the blue. Right? Yan ka na ko angay, ng path 1, ako na the blue axis, right? G, Z again. See? Ako pun ko na pero kamay nga true ayo are men the left side click move kuno na the blue anya highlighted o the red ako na ko makakarikit ug tanam pressing are the middle in the mouse ako na the green ko makamay nga ang ano ko kan use na han ki ko pun kan activated na this one may ko pun kan use na keyboard G Y G X o tete na kana kami G Z Noria. Press 1 again. So, kamano orang kanin the right side to collection. So, ang kanay, kaya kanya sila maupuri. Huwag nagtataray, kasi isimpo ayo.
So ayo is iyo sa tira kanuan nam rari ang plane. Ang 3D plane na iyo, right? O ayo mo na kay mo na sa kinang niti ni pita arapay pasinas to karan says I mean no the right side ayo. Tataraw rari au mouse. So kay si yan yes na focus yon na mainly ay kay. Ayaw met the main is keyboard. So basically tatarang ka na left side pa natitekin or pun press ikay, right? So press again number 1 yakay tarak na delete right? Delete. So kay back again. So kamuri nga sinakara Reeree, right? So beta kami mirari ami reference picture, right? So ngayon kami download the Reeree. So na bring it. So click head and the left side top left the top left the koko si click. So dami tayo mga click the reference, right? Ngayon kami na inauruding kami na desktop o ba? Oh, may nawari add image. Oh, delete again. Make sure press 1. It's good that if we make a mistake, press 1. So kanero, anapon ko patana rather than the angle. So make sure you press 1 first in number before you could bring anything. Kanga kakarikia bayongan tisikin na tarakin na menapay. Reference again, ngay nakun mena ting. So kamnori 1. Mena roy kay. So itangire na kiri kakiri kitokta na 1 nakueta ingkay yakabunga na mo na for now diba. So itangire na mo pero kitokta na kika. So okay. So taraki na tita ka urawa ko na accidentally move it hindi kakangay. Command Z is to undo, right? Tatay na ko na undo tayo na ko patawa puro na undo. So anyway, kay ko click yan. Highlighted ko na kay kamnuri. Command Z again. Command Z. 1 again. Make sure back to the front view. So tangina ka nga na men na rare. In a opacity and hangin ang toka na sketch na karigya about reference. So on the right side ka na you see 1 time. Kamnura the word opacity. Press it. Kami na ako na kang puntang ni matamiya and I see kam na track, right? So ngane anyasa ang kanya sana ko ngana ri kuna tangida ba na mamanging reference, right? So ngane kuna click na the fanuhan get the filter get there whatever that filter click on it ako click net ko activate kanga Karaoan, right? Click kanne yana empty para na empty for some kanyagi ko na kumeya. So yabon ko na rin modify na upaya you without accidentally kamay nga para ko na tracing na, right? Kanga yun the technique the tracing, right? Based on them. So kay sinakatayan work yun na you ayan na siguro na the mentis kete varo ayo bato varo sa stabuan na side yung ni base, right? So si work on one corner sa mirror na on this side that ito one. So skoro one side o igdiya ni accurate tarapay pas nakataya mo na si focus on net the fundamental. So again, click the mirror ayo I mean the cube, right? Kasi nang pitang kanya tayo na. Ang technique kanya ngay guys taraya. Maybe may this karabya mo na titirara na the cube. Siya ngo yan na cube ayun ako na may kay na ko ito, right? O may kay sila kami na pati cylinder yan na hora. Therefore, so bring it again to right side. Kamnuri at titakan mo na tari. Click again. Kamu na click. Irabe. Aki. Click. Emangos. So, sinang bisang kan. Anak nang ibita right ano mena the shape the mesh kanya you object mode, right? Kasi ikonan is x, right? Kare narin stretch it out is kanga ko na scale, right? Command Z tatay na ko command Z
is it baba kiri kamnore command C again na konti the original is why era okay kamnore kan command Z again command C kanga kwando te pero koro ibon si cosa ang kanere kaya again nakamay nga side by side G press G X command C again G Z yan ako ita na ako na ano command C again to undo G Y yan ako na okay so kukunan ka bunga na the left side o kukunan ka bunga na command C again to return again right ng do homework so again silang mga the rotation the last one is rotation R open mind niya ni ka right command C R X mind na konti mind ni ka right command C again R Y mind ni ka or R X ni ka right so command C R Z so kuna the R the ko press R ng keyboard is the rotation right ang kana ko na pun rotate nagyaka arin let's say go back again just R ya pun rotate nen kakan right akana ko na define but to na si mind ni kakay R Z gazette come no it rotate right so anyway one go back one command Z to return again so ang kanya silang bagiroan kay silang koro rapatan the one part and a base the tiraran tiriri so now on the left side at the top click edit mode ang kay kana kamnora di edit mode ay tanan thoughts kanga tanan bayakan bukina be menen kana kunora men the top left ne ay mena yan the vertex right vertex o kana tirang kanya iyo ay mga tirain hasta bodo kunan ko the variety ayo the last one the face so ay kanya no the face ayo right kay kakamay nga o men na umasarin ka so kay mo na sinakataya be simple the vertex we have more control on the top right sina make it lari maybe wire frame so song ang lari ni sin track lari trace na napay go back again to one kunan lari click ayo ni kangay o nga na-highlighted ng kaben o press A to click let's say I want to press everything A so one kanyasinin betas ngayon activate that part kanyasan ko na yata kamay nga na ko yata ni kangay press no then ang pad is the thought press that yung ang zoom in roy na kung tabatan kanyasin ang start right isi ka na modify na mo na yata okay wait 3 yan ang bubra right yan ang type din so is Y oh kaya ko na mind pagkina ya highlighted so press A right is Y remember the green line is the Y right kaya ta meron ka na metin na right so press 1 again kan nagay silang mga biserik sina is X yeah sa may nga roy yun ka ngay na kundol ka stapo sa click ariyata no is highlighted at the top alright kanya sinang kamera roy akina sina try to make it kanga close to the mena tiraran ana shape tiriri is X S press S X wow mena kamnori activate ba yan ay kamera ni kangan okay press control and zoom out again mga click yun ka ngay mga activate ako na roy tab arita pon roy te mena tiriri right is X right tawayo kanis tare yan ang warik yay kayo sina loop cut
tulupkat ya sina create more betsisik. So yang so click sina control R kanora di bayar ipiabubuan on na mi mouse, don't click anything na mi mouse are inu ka are apun kamera nako mo are kangay nako ka, right, erabata. So click ka one ya maisa na vete six vet ko ana vete six vete six ngan is X. My gosh. Oops. Is X. Amore, katayan kasta. Maka-click niyan. Is X. May nga nititete ni Batang. Kura-kura na inararawan nititete ni Batang. Yan ang is X. Yan ang kakaswara. Is X. Ay mo rin na kakaraurari. Tutorial ni Kiribati ba? Inang puntirara orang ngayon dito dari mata. I don't know. Yemen na sinano ko puntite ito wana. Puntirawan ka pa karawan na dito. Ito gino sanang meron kapitayin dito dari mata. Stop yan imitin. Press 3. A again is Y. Make it more thinner. You know. Ngaya tamero ari kaya tara na kakira, right? Kangay skiroy, but the main idea is nakirare. Sinasika kangay na tara ndare. Nimena ndare ndere, right? And the next one, sinamanga dina to one, right? So add the cube again. Begin in the wireframe mode. Let's go back again. Nakon na yu ara kamtanya yay. So ayu ay wo. Nakon na yu. Kada ka din nga ka nga dito minute reference ha. Yang kayo pa ka na click kayo. Ayan. Anyway, for some reason yung ima nga akin mo. May yang kayo guys press ayo. Akam nori highlighted the cube. Taka 1 cube dot 001. That's because the default name. O yung katayan suangiri ako, right? So, is, sakawari lagi, 1, itakwari, sinangkorong kanya na mentis, kitira tivarwari, right? So, sinatracing na. So, tap mo na, tap. Ya tap, ya kung nakamnora, tap, o ya edit mode. Tap again, kitira, kanasa kampun, nakun na, the left side, na ipisa directly, right? Anyway, na collapse temen ayo. Is mo na kawari kirik is right? Kana ko na ko tarik. One nakatayan statement na trace na ay sin kas karoon niya kakina is kani press him na mi keyboard M at sender, right? Kaya meron natin sender, right? Kani sinang mga kira nera wireframe. And 1, 1, 1. Ay, 1. Sa kamera kay siya giliyan stapo kanga sisitang ida benarare ina mena na inarare kanga ina stapo akira metin. Anyway, 1 again kana mena will always work with 1 number 1. So E extrude, right? Kaya ka extrude like this. Kaya na si follow. E kangay. Sa kaniya, rin ka baka mga nodya. Angay kami na rin na rin. Kanda mga bunura, why ikarawayo. Press E, right? O gano'n. Zoom out again, control E right? Kandi mga click ayo, mga extrude 1 para watarik tok tanan ni access auto 1 ari 1 makes that yes, ari tok tanan.
Okay, mga-click kayo. Kanina send ka ngay. Ano ulit? Ayo, kamay nga rin ka ngay. Extrude is E, right? Press ay andiri. Akanya nga ki. Yang nga niya eh. Arurungan ni tete ni betang mo. Nakakaitan sa buti tete na nakikita. Saka nga eh. Kaya nga yung simple raway. Ikaraw ang tutorial. Dira na. Dadari giribas. Sega dira di. Nakapiro na. Ay kan mga tip. Wow. The train. Dira na nga di. Ang akin the train. Ang akin the pasok ng train. Zoom out again. Panan yun. Nurang anda ba yan? See, press C. Click. Press C. One again. Ngayon yung kakawag. Go back to your one. Tari. Ayan. Ayan. Muna nga ba? Even kamagiro ko debate yun. Kito kamami yung debate. Kamamang start over na, you know? Loy, ano na ang ay debate ko rin dumantay. Kapeniya na, oh. Okay. Oh. Click this one and shift. So, come no right it. Right click. Subdivide. One again. One. Alright. Come no darakin ang kan. Tap. See? Darakin. Me. Sakayanis tangi. Press one. So, sinanggan sinakurayan ako modifier. Ayo. Add modifier. Generate. Oh, ano ko na the skin. So, sana ko na yun. Yarang merang. Tape yung ano. So, diba sana karoya. Nakundi kita. Dirara na. The wireframe. Kita edit mode. So, sana ko wala nagyari. Ang wari. So, sa kamera yung muna ikay muna parang wari. So, click. Apin yung highlight. Tariya da ni kangay. Make sure ba highlighted di mena. Abun dadara di ba na karoya. Control A. Wari kya. Control A. Tira. Got it. Okay. Tab again. See, I'm gonna get the mirror pa iki. So, edit mode again. Ganun. Kangay. Sa mga nakon kakapoof. No, only this. So, you see kangay na. Nakairarikya pa kung kamuri nga rin. Matenden na po tayo. Control A. Essay kaya kiklikan. Command Z. Press that. Make sure that. Control A. Irarik. Irarik na ako na rin. Stang di akan katir. Anak ko di. Di menari. Kaya. Tamero arik sa kanori. Staburikin na mga subdivide rin ito wan. Nagadir. Subdivide rin ito wan. Click are. Control A. Ito kare sa kiti aim penapun na accurate, you know. So, kaya sa katayan dari. Kakatamero. Si Dame ay natarahan dari. Ngay natararo. Kana ko muna namin hari yung
Control A again. Ay, at the warik. One. So si click tap mo na ba yung rari yan kakang. So keep pressing shift, right, while we click. So yung still highlighted, right? Con non ora deve right? Right? Control A. Sinakamina kini kakay. Kakay. Kita ni pun rari memory. Tawa nga nga gid exact. Baka na ko puntiin kayo man for the purposes of the rari. The tutorial. Kay si katayin katamero. I-press shift say kay so yung rari. So yung save ako pa isang kaya save na walang kan. Ayun ba yung nakakawa ko ang kaya right. Yung nga ba si one time at aratayin ko rawa iyo kasi na mirror the other side, right? So yung nga rari. Nagigagawa. Siya yun yung matindin na. See, kung kurang take your time. Katamero, so katamero ari yabon na ko yung takin dito. Kanga nga you know. So mayroon yabon na ko yung katamero. Morning, bro. Yung sinasabay ko yan. Mayroon ko katir. Okay. Dito ka rin nga aim to make it slightly minagi. Anyways, sana ko right click, set origin to geometry. So the pinaan niya one. Sa akin ang focus yun na kaniya kina kasi si the aim rari nataran mentis nataran. So yasan sa siya yo the one sa si camera niya nga maisen copy, right? So again the cube is again bring it up right there. One, kita ako press the dot kuno di ako zoom in na ako na S, right? One. Again na mga rari na mga tap mo na M at send kung nga dito ata wala nagyari ang kanya sina kami namin kay one E right? Siya ano rin kang atirain nakanakam na ko na add modifier generate nakon skin nga de skin nari kaya nga na skin sa mga nakon edit mode
I'll press 1 again, making sure. Okay, click on shift or click Control A, right? Control A, Control A. Ito kari ka nga po si aim pinataran kangan, right? O yan ang grabe ba? So, sana kunwari is tap muna, tap is X, I mean Y, X, Y. Right there, like that. So, no, I'm recording. Back again, Dick. So, ang kanya ka manura. 1, sa C, dari, Shift D, G, Z, right? Tiray ka din, karoon yung Shift D is it duplicate, right? Ano ko na, ano rin kita na, yung rin stop po. Shift D, G, Z, ako na. So, natekin na rin. Yes, kaya kita utan. So, click at you, right? Press Shift, D, G, Z. Okay, kaparate po rin. Mani click. Shift D, click. Mani click, right? G, Z. So, kung click po ko na make sure pa ako yasan dari. Kung activate rin, kung saan copy. So, S, Z. Karabe pero kita utan. Yaman na ko. Shift D again, click G, Z. Shift D again, G, Z. Sama pun ka wala kay minan kataberwa. Shift D again, G, Z. To wana di ka penya na sa wata na hari na kami. Shift D, G, mga na. Okay. Okay, sinang ka wala kay Z. Press dot, tap, Control A. Okay, manani ka ngayon. Kangay, ito pa yung press na just in case kam na ulit. So, nakaminari kayo, click kayo, shift, click kayo, right click, subdivide. Yari kita naman kayo. Dimenan, Control A. Sikan ko ako na tuta na. Kangay. Kasi sa mga nakon, tap again. Mga nakon na yung kan. Si kangan dari. Tap. Kamay nga ni kangay tuta na. Ay, kamay nga yun ni kangay. Kamay nga ni kangay. Control A. Right? Kangay, yung stop po nakasis. 1 again. Okay, tap again. Okay, 1. Zoom out. Press again. Tap. Nikangay. Arete, timena anti arawan, right? Sa kami nari kita wana ri ara revet check kay. Click kayo. Maninga shift. Click on right click subdivide. Dire kikan. So kamay nga dito tayo na. Excuse me. Control A. Kamay. Sisi ko kurwate na yung dari. Kangan kakao dari. Tap again. Nangan ako na yun. Tap click. 1. Press 1 yung angan sa po. Kangan A. Kangan si katayan kain kukukuro. Ang kodi yan ang kukukuro, right? O dirarik. Ayo. Tap again. 1. Okay, kukunan take your time dari make it tap. Right? Sana ko na rin non-X-ray mode. Okay. 1. So sa mga bring ayo, shift D G. Okay. Ano guys, 1 again. 1. The left side, click ayo, pero sinarotate ito.
Maka-click ari the movement ari, kupun ko nan move yourself. Sabot kami na sa yusin naman. Kaya, mo nando ko ke. Uli nga ba, sa kami nari sa kami din nari kayo, is Y. Yeah. Ayun, sa keep it like that, ke. Yung adigin ko na. So, ano the next one, right? Let's say, sama na yun. So, si Rare, uli nga ba si focus yun, de, kanga si Darakin na geometry, tirara na, tirere. So, click kayo, shift, click, 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 kung click na eh, sinabi na, but the one, join. Oh my God. My bad. Mani nga rin. Era rin. Issue yun na rin. My bad. Siguro na si make a mistake. Mesh. Convert to mesh. Mesh. I should have done it before. Siguro pa rin. Spun na rin. Si modify na rapay. So, right click. Convert to mesh. Pasag the mesh my mind. Mesh. Ayun na. Nagkaya na sa ganda na. Mesh. So, ang kanya nga nanuri na ako nandari. Join without no problem. Press. Ako press the tirara na the shift, right? Right click, join. See, no more problems. So, better na si make a mistake. 3, 1. So, shift T, R, Z, 180. Right? 1. Anyway, samahin ganyan ako na you tap. You know what? Let's just do the ear. At the top left, click on. Ako kamera na the face, right? E, S. Ako track it out. Business na kamera na pa yun. Ana, endo. Tutana, right? E, S. Menari kita tutana. Kasi pa nibibisa tutana, right, man? Sa kamera niya dari. Extrude E. Right? So, sa kamera niya naman. Yan na dari. So, the next one, sinarari. One again. Sa katiring ka wala kya. So, sa loob ka tirik. Kamera na kon del top are. Bisa na kon te nuka. Control R. Sining mga karawatan niya namin, right? Oh, Command Z. Let's just try to click, shift. Ako click, right? Control B. Sinabevo. Kat ka nga sinabi. Is Y. See? And is Y. 1. Control R. Yeah, activate the very one. A mouse renew, scroll up. Maybe that's enough. Is X. Minta katamero. Kaya nakukainta katamero. Okay? Kaya nice. Kangatil. Ringa pa din. Sinasika mina ba na taranda. Tuwa na rin kay. Tap. The left side, the top left, click arino kayo, bisa na click kayo. Duplicate the shift T, click P selection. Yari na tap. Kanya sinarari add, generate, solidify. Ayun offset, put it to 0. Even thickness. Alright, so kamnoria. So nakatayan ni make it Nuriong kuali sinakatayan ni menari ari. Sito utana takatamero bate marita ko ari kang sagi
sinakatero inaccurate. Tab again. Yakunan menan so bisa nakon the vertex. Ayo SX. Right? Ito ko ari mga loop ka tiri kita wana may kay SX. Make it nice. Sinato sinakan ka kangiyan kito sinakamina tuktan ni kangay. Extrude tuktan ni kangay ko tuktan ani kangay na kunaan. Sa kamina ne SX. Angkwa tab, right? Ano dia? Hanyang kantaraki na. Let's say tab ayo again. Tirakam kan pun na ko imia mi design me an mo na te. So sa tab mo na yo. So sa kamera kanya de mirror yo sinang punuran kanya wega na mirror yo generate mirror. Right? Click again the object on. Kamera de Y. It work. Kana ko the X. Okay, so si undi the Y. Okay, kangaya tararoy. Sa kana ko muna te dami po sina make sure pa na taran Reeree arapay. Nga te MTR press 1. So kanya sarogon muna dokin na iyo. Kami nakin na structure deraran. The Reeree, right? So siyan muna begin part 1 si focus on geometry or playing around with the deraran. The 3D blender. So yeah, kanya ikay later on sa mga pun focus yon terati tanan modifier ikay. Ayo the modifier kamnori begin solidifying kamitin na pangkikia pa ng many. So kana kanamnori ani bisa. Yeah, right, tindig, right? Command Z again. Okay, Command Z. Ako na. Undo data yun ako, right? So, anyang kanya daragi na rapay. Ito ko ari 1. Or press 1 as in the front view. 3. Ang daragi na the side view, right? 3. Ang ari na top view. 7. So, ang daragi na. So, anyway, to siya yung kay mayroong muna for now. Ay, sabihin mga pun guys po ikay digin play around more some basic kana kamtang more basic than this something just the movement kitira yung mga pun comment ke for now muna esa the first part ari kami nakin na structure the tarakin the Reeree siya niri happy learning sabihin po